Ulfaata waaqni isaan qarqaarinaa. Eenyaa mana ወጣቶች እንኳን ብንሆን Nuyooyyuu waxaati ጭኖ የመጣው እርዳታ እርዳታን አርሳanii faanii dhufu kun አደራውን ተቀብዬ ይዤላችሁ የመጣሁት እኔ ነኝ። አደራስ warra kennisuun irra fuudhee haysanii dhufeennaay. ከእናንተ ጎን የቆሙ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን አሉ። Namni goonni teessan dhaabatee yookaan dhaattu teessan dhaabatee san qarqaaruuf jedhu Itoophiyaa fi Eertiraa hedduudhaa. ሀገር ውስጥም ውጭም ያሉ biyya alaatiif biyyi keessallee ha jiran. ባለፈው ጊዜ እኔ እናንተ ጋር መጥቼ አይቻችሁ ነበር። Armaan dura kan immoo dhufeetiin isan laalee jiraa. አንዳንዴ የሰው ልጅ በመኖርበት ሰዓት ላይ የተለያዩ ፈተናዎች ያጋጥሙታል። Ilmeen namaa jireenyi isii kan keessatti fatana hedduu gartii. የተኛውን ፈተና ሲያጋጥመን ደግሞ ፈጣሪ ነው ከዛ ፈተና የሚያሳልፈን። Yoo fatanaan fedhellee si qunname yookaan fatanaan akka si qunnamellee hawaan sun irra si hambisu Waaqayyoodhaa. ከፈጣሪ ቀጥሎ ደግሞ Waaqa taasise immoo ለሰው ልጅ መድኃኒት ሰው ነው። ilma namaatiif qorsa hataa namaadhaa. ይሄ ሁሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠር እርዳታ ሲመጣ Wanni miliyoona lakkaa'ama irdaataan hagan gayoo dhufeyyuu አንድ ግለሰብ ብቻ አይደለም ይዞ የመጣው። gillesabii yookaan abbaa dhuunfaa tokko callaan hin dhiyeedha faqabatee dhufu. እናንተ እንደተራባችሁና እናንተ እንደተጠማችሁ የተመለከቱ ወገኖች Isaan akka beeloftaniif akka dheebottanii qaamni lamaan cuftinuu ወገኖቻችን ተርቦና ተጠምተው warri keenya yookaan uummati keenya beelaa'ee dheebotee እኛ እየበላን እየጠጣን መኖር አንችልም። nullee nyaanneetiin dhunnee buluu hin dandeenyu. ከልጆቻችን አፍቀንሰን ለእነዚህ ወገኖች ጎን እንቆማለን ብለው Nulleen ijoollee teennirra waan ijoollee teenna sila kenninu akka garii irra qoonne isanii dhumnaan jennee ዱባይ ሀገር፣ አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ አፍሪካ በተለያዩ ዱባይ ሀገር፣ አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ አፍሪካ በተለያዩ ዓለም ክፍላት ላይ የሚገኙ biyyi Duubaayedhaan Arabaa, ta Ameerikaa, ta Eeshiyaa, ta Jaapaan, Awurooppaa kan cufir naannofne እነዛ ወገኖች በአንድነት አሰባስበው የላኩትን አደራ ነው ለእናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት። warri sun cufir yaaneeti warri suniif jedheeti waa warri sun kennu walitti qabneetiin isanii dhumneen jedhe. በዚህ ከባድ ጊዜ Yeroo jalqaba keessatti ከጎናችሁ የቆሙ warri dhaattu teessan dhaabate መልካም እህቶችና ወንድሞች አሉ። nama dadansaa obboleeyyan teessaniif dargaggoo teessan taate jiraa. ምናልባትም ከነዚህ ሰዎች ጋር በቋንቋ በሃይማኖት በአካባቢ ላትገናኙ ትችላላችሁ። Akka tasaa warra kanaani waan akka aadaa waan akka biyyaa yookaan amantii waan akkanaatiin walitti dhiyaachuu dhabuu dandeettanii. ሰውን ለመርዳት የሚያስፈልገው ሰው መሆን ብቻ ነው። Ammoo aadaa suniiniti biyyi tokko ta'uuniti wanni immoo nama gargaaruuf nama ilmi nama hakkaasa nam ta'uu qofaadhaa. ይህንን የተረዱ መልካም ወገኖች ናቸው ይህንን ድጋፍ ያደረጉት። warri immoo namoomitti nama herregeetiin nam ta'uu keessaniif ufillee nam ta'uu jedhatti waan kan isanii yaade isanii ergee. ስለዚህ እናንተን አሁን ኦንላይን ላይ ቀጥታ ስርጭት እየተከታተሏችሁ ስለሆነ Kanaafuu ammumaan tan online jedhanii qilleensumirratti isanii kan cuflaaluu jira waan taateef ሁላችሁም እጃችሁን አንስታችሁ እነዚህ ወገኖችን መርቋቸው። isanii cuftinuu harka keessan qodaa daawwan እየተመረቃችሁ ነው ለልጆቻችሁ። ulfaata waaqni isaan qarqaarinaa. እኛ ምንም ወጣቶች እንኳን ብንሆን Nuyooyyuu waxaati